Sve oko ukrajinskog rata je prilično jasno. Ne samo od 22. februara 2022. godine i početka specijalne vojne operacije, nego i prije toga, od Majdana, od takozvanih narandžastih obojenih revolucija sa Julijom Timošenko, od prvog svrgavanja Viktora Janukovića do onog, dakle, na Majdanu, koji je podrazumijevao upravo kretanje Ukrajine u ovom pravcu. Ali ako želite govoriti o tom ratu sa stanovišta činjenica, onda morate računati da se javnost podijelila oko tog pitanja i da prosto ljudi su izabrali strane. Za njih je jedna strana u pravu, druga je u krivu i prosto tako se polarizirala javnost i u regionu i u Europi i na svakom drugom mjestu. U principu zapadna Europa prilično podržava Ukrajinu i više od toga. Dakle, ako bismo analizirali izjavu Friedricha Merza, njemačkog kancelara, koji kaže kako mi da se predstavimo objektivnom stranom i da pregovaramo o miru u Ukrajini. Kad mi podržavamo Ukrajinu, mi smo na istoj strani na kojoj je Ukrajina. Mi smo partneri, mi se zajedno borimo. Dakle, kad se stvar posmatra na taj način, onda ono što je 2022. godine Rusija pokrenula, razumljivo je iz mnogo razloga. I evo, vidljivo je, dakle, kuda je to vodilo. Ovaj rat u stvari sada traje duže nego što je trajao rat sa Trećim rajhom. Dakle, ako posmatramo operaciju Barbarossa, početak napada na Sovjetski savez i sve to posmatramo do kapitulacije 9. maja 1945. godine, onda možemo zaključiti da je ovaj rat u Ukrajini već nešto što traje duže. Zašto? Ljudi postavljaju to pitanje, uglavnom postavljaju to pitanje i u Rusiji, pogotovo ovih dana kada dronovi, dugodometni dronovi, vrlo često i oni američki Hornet dronovi koji lete, ali i reaktivni dronovi koje Ukrajina proizvodi, poput Flaminga, poput nekih njihovih proizvoda koji će, evo, navodno izvoziti u Europu. Iako to što Ukrajina proizvodi i što koristi kao vlastitu tehnologiju ne proizvodi se u fabrikama u samoj Ukrajini, nego u fabrikama u Velikoj Britaniji. I jasno je da Velika Britanija u stvari upravlja oružanim snagama u Ukrajini. Oružane snage Ukrajine više nisu samo ukrajinske. Dakle, pogotovo sada kada je vidljivo da su one u značajnijoj mjeri popunjene i afganistanskim veteranima, onima koji su u okviru i pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država borili se u Afganistanu i povučeni na ovaj front, i kad je riječ o svim specijalnim jedinicama, vojnim efektivama iz prvo susjednih zemalja Rusiji, dakle bližih zemalja i same Ukrajine, Pribaltičke republike, iz Poljske, ali svakako iz Velike Britanije, iz Francuske, iz Njemačke, iz Švedske, iz Finjske. Dakle, svi sada ubacuju svoje specijalne jedinice, pa je omjer tih oružanih snaga, odnosno procenat Ukrajinaca u vlastitim oružanim snagama sve manji i manji. Ali to je tema o kojoj se u principu izbjegava razgovarati, jer bi to podrazumijevalo onda obavezu za rusko rukovodstvo da stvar razumije na način da nikakve vojne specijalne operacije više nemaju smisla i da je ovo pravi rat. To je rat u kome, dakle, imate jednu stranu, Evropsku uniju, imate zemlje Europe koje u stvari čine sve da taj rat bude što teži i za Rusiju i da stvori uslove da se oni pripreme za rat sa Rusijom. I Rusija to posmatra. Dakle, i troši dragocjeno vrijeme, troši dragocjenu energiju ruskog naroda na ovom frontu, pravo onako kako je Slobodan Milošević trošio energiju srpskog naroda i cijelu priču završio onako kako je
završio i sam lično, i Srbija, i Kosovo, i pad Knina i tako dalje. Sve ono što se dešavalo u principu kao zapadni projekt prosto je išlo u jednom pravcu u kome se uvijek planirala i proizvodila šteta po sukobljenu stranu, po drugu stranu. Ovdje je druga strana Rusija. Zašto se Rusija? To je u stvari dilema koju sebi postavljaju i građani Rusije, postavljaju predstavnici inteligencije, postavljaju uticajni ljudi, postavljaju analitičari i društvenih odnosa, geopolitički stratezi. Zašto se Rusija u ovom ratu bori jednom rukom? Zašto Rusija ne odgovara adekvatno na ukrajinske provokacije i na provokacije iz susjedstva? Može li Rusija? To i jeste ključno pitanje, ne samo u ovom ratu, nego kad je riječ o budućnosti istočne Europe. Može li Rusija na bilo koji način uspostaviti sistem odvraćanja? Može li u stvari napraviti granicu koju niko ne može proći ili preći, a da ne rizikuje veliki rat? Sada je zato, čini se, kasno. Sada, nakon 4,5 godine od trajanja rata, Europa se pripremila na činjenicu da mora imati svoje oružane snage i ona ih gradi. Europa je već 1,5 godine, od kako je Trump u Bijeloj kući, činila sve korake da bude što manje zavisna od centralne komande NATO-a, alijanse i od same Amerike kao glavnog predvodnika, glavne države koja je uvijek vodila sve NATO operacije. Sada se Europa privikava na to da u stvari ključna pitanja vojnog djelovanja rješavaju se na nivou prvo Berlin-Pariz, a zatim plus London. I tako se i radi. Ljudi obično podcjenjuju tu priču. Dakle, i nadam se da u Rusiji razumiju da tu priču ne vrijedi podcjenjivati, da one parole Europa se raspada, Europa je gotova, Europa je na koljenima, Europa štampa novac, gotovo je. Ta priča prosto više nakon 4,5 godine i nema puno smisla. Europa još uvijek predstavlja treću ekonomiju na planeti. Dakle, ako pogledamo Kinu sa svojim bruto dohotkom od 24.000 milijardi dolara, vidimo Sjedinjene Američke Države koje imaju 20.000 milijardi dolara i ekonomiju Europske unije sa 19.000 milijardi dolara. Rusija je u stvari i ruska ekonomija na nivou njemačke ekonomije. Oko 5.000 milijardi dolara. Kako onda u takvom svijetu uz kineske izjave, dakle, mi nismo učestvovali u ratu u Ukrajini, mi ne naoružavamo ni jednu stranu, mi ne pomažemo nikome, mi nismo dio rata. Kako onda razumjeti drugačije, osim da je Kina na ovom prostoru u stvari samo ekonomski podržala Rusiju da u ovom neravnomjernom odnosu može održati tempo, a ne biti iscrpljena. Dakle, jer ovo što gledamo kao rat iscrpljivanja je u stvari rat koji se kreće u pravcu sve većih eskalacija u odnosu sa Rusijom. I sve više na teritoriji Rusije se uočava, prepoznaje da je Rusija u ratnom stanju. A da je njen odgovor na frontu u stvari dovoljan za operacije na frontu. Dakle, s jedne strane imate vojnu logiku u kojoj se linija fronta duga 1000 km kreće samo u jednom pravcu. Dakle, linije se kreću prema Dnjepru. Od Sumija, dakle, od tog pograničja, prigraničja i Volčanska i kretanje prema Sumiju do Harkovske oblasti, do pomjeranja, dakle, prema Donjeckoj oblasti, sve do Zaporožja, dakle, i Hersona, vidljivo je da se linija fronta
uvijek kreće na štetu Ukrajine. Taj tempo, taj kapacitet kretanja u tom pravcu, taj kapacitet zauzimanja prostora koji ruska vojska radi je bez sumnje značajan iz ugla strateškog pozicioniranja u Donbasu, odnosno na ovoj obali rijeke Dnjepar. Ali on ne uvažava činjenicu da ovo nije samo rat koji se vodi za Donbas, nego da on ima svoje šire geopolitičke i reperkusije i interese. I da na planu tih širih geopolitičkih interesa on proizvodi štetu. Ta šteta je u principu, ako bi analizirao štetu i od napada na Moskvu i ako bismo posmatrali ovo što se desilo sa udarom dronova na Moskvu koji je bio iz ugla posmatrača strašan, pogodio je rafinerije, pogodio je neke zgrade, pogodio je neke objekte. Dronovi se probili, dakle, Ukrajina je poslala gotovo 1000 dronova, od toga je pola išlo prema Moskvi. Probilo se desetine prema Moskvi, dakle, neke rakete, presretači, obarajući dronove, nanosili su sami štetu na onom mjestu na kome su dronovi padali. Slika ta obilazi i Rusiju, obilazi internet, obilazi društvene mreže i pokazuje ranjivost Rusije, stvarajući privid da je inicijativa prešla u ruke Ukrajinaca. Dakle, upravo ovaj način vojnog djelovanja Ukrajine izaziva minimalnu ekonomsku štetu, ali veliku psihološko-političku štetu. Dakle, on na tom planu, na psihološkom i na političkom, proizvodi nezadovoljstvo, otvara pitanja šta mi čekamo, šta Rusija čeka, dakle, da odgovori adekvatno. Nisu adekvatni odgovori kome ćete vi poslati 50, 60 balističkih ili krstarećih projektila, pa ćete gađati tamo nešto, pa ćete kao na taj način opomenuti. To ne mijenja stanje na frontu. Kao što ni ove akcije ukrajinske vojske uopšte ne mijenjaju stanje na frontu. Sa stanovišta vojnog značaja one ne sprečavaju rusko napredovanje u Donbasu i ne mijenjaju sliku fronta. Ali kada objavljujete medijske spinove, medijske izvještaje, dakle svaki ukrajinski pogodak je značajan i podignut je na 10. stepen propagandnim djelovanjem, pa se onda stvara privid da je ruska vojska zamorila se, da sada bilježi nekakve gubitke, da je ovo problem za nju. U sjeni toga ostala je ova razmjena ponovo mrtvih vojnika kojima je Rusija ponovo ustupila, dakle, oko 700 mrtvih ukrajinskih vojnika, za uzvrat dobila 29 ili 36 mrtvih ruskih vojnika. Podaci su nekada neprecizni. Ali je činjenica da kada se analiziraju sve te razmjene u ovoj godini i kada se vidi da je u ovom vremenu preko oko 29.000 mrtvih ukrajinskih vojnika Rusija razmijenila, a da je zauzvrat dobila oko 1600 svojih. U stvari, neki broj koji je izvučen kad je riječ o broju poginulih vojnika je 1:17. U stvari, kad je riječ o razmijenjenim mrtvim vojnicima, jer mrtvi vojnici nisu samo oni koji su ostali na frontu tamo gdje su dostupni ruskoj vojsci, prepušteni ruskoj vojsci, što ukrajinska vojska radi, dakle, nego mrtvi vojnici ginu i na liniji fronta i voze se sa fronta i udaljavaju, pa je pitanje žrtava na ukrajinskoj strani u stvari složeno i vojno i političko pitanje. Ali nema potresa u ukrajinskoj javnosti, što onda znači da pitanje ovih pogibija i ovih žrtava ne kreće se samo u krugu ukrajinskih žrtava, nego da na ovom mjestu mi moramo govoriti da postoje mnogi ljudi koji su došli iz drugih država, koji su prošli obuke u okviru
nekih zapadnih struktura, ratujući na području Azije, Afrike ili ko zna gdje, koji su bili dio vojnih struktura pod komandom Sjedinjenih Američkih Država u ranijem periodu, dakle, i koji danas prosto ginu na ukrajinskom frontu. A nikoga nije briga. Čak ni ukrajinske oficire, komandni kadar, ukrajinske kolege na frontu koji ih ne izvlače onako ubijene i ne prebacuju u zemlju da budu časno sahranjeni kao neko ko je poginuo na njihovoj strani. To bi onda trebalo da znači da ne samo da ih nije briga, dakle, nego da možda i postoje razlozi zašto ih nije briga i postoje razlozi koji funkcionišu u okviru jedinica kod živih vojnika koji se tako ponašaju. Osjećaj solidarnosti, vojske, jedinstvenog djelovanja, jedinstvenog cilja, eventualnog patriotskog naboja očito nije isti, jer način ponašanja vojnika koji ostavlja ubijenu kolegu, dakle, i to ne u jednog, dvojicu, petorcu, nego 29.000 ostavite u ovoj godini. 30.000 mrtvih za 6 mjeseci, nepunih 6 mjeseci, to je velika brojka. Dakle, to onda govori nam o ciframa o 100.000 mrtvih tokom godine. Ili o 58 tokom godine, o 4,5 godine rata, to je preko 250.000 mrtvih vojnika. Dakle, čak i brojka razmijenjenih vojnika svjedoči, dakle, o tome kolike su razmjere ove tragedije. Ono što se ne vidi jeste kakve će posljedice ovaj rat izazvati u budućnosti. Onaj ko vidi šta ostaje iza ratova, onaj ko posmatra Bosnu i Hercegovinu i posmatra je upravo u kontekstu tog političkog kretanja koje je dovelo u rat 90-ih i mirovnog sporazuma koji je sklopljen, koji je bio sistematski. To je bio u stvari najbolje pripremljeni mirovni sporazum iza koga stojale Sjedinjene Američke Države. Dejtonski mirovni sporazum bio je vrhunac diplomatije i međunarodnog prava. Dakle, predvidio je sve stvari. Jedina stvar koju se nama čini da nismo predvidjeli je mogućnost da već sutradan po potpisivanju Dejtonskog sporazuma krene se sa njegovom destrukcijom. I da se to donosi na nivou nekih političkih klubova, nekih zainteresovanih zemalja koje nisu dale doprinos uspostavi miru. Sada, nakon 31 godinu od uspostavljanja mira u 2026. godini, mi vidimo kakvi su odnosi između zaraćenih strana, uprkos tome što se čini da je Dejtonski mirovni sporazum još uvijek funkcionalan, iako je razaran odlukama nekakvih i visokih predstavnika, i lažnih emisara, lažnih ljudi, protektora. Dakle, i vidimo tu namjeru Evrope da ovo bude protektorat. Kada bi evropska aktivnost u ovom protektoratu bila usmjerena u pravcu stvaranja uslova da se uspostavi mir, da se odnosi između tri zavađena naroda, dakle naroda koji su 90-ih prošli kroz težak rat, da se to privede kraju, da se narodi vrate normalnom životu, da se politički odnosi usklade, to bi onda bilo tako, u redu. Međutim, Evropska unija i zemlje Evrope, prije svega London i Berlin, upravljaju Bosnom i Hercegovinom na način da održavaju te tenzije koje su već jednom dovele do rata. 31 godinu posle potpisivanja mira, Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju i dalje neriješene odnose među sobom, imaju vrlo loše odnose sa stanovišta komunikacije u institucijama političkog sistema. Još uvijek ima ambicija u političkom Sarajevu da se Bosna i Hercegovina ideološki okupira nekakvom građanskom politikom, da se uklone nacionalna osjećanja i nacionalna svijest, da se konstitutivnost naroda
potpuno, dakle, i formalno ukloni iz Ustava i da se na tom planu u stvari jedan čovjek, jedan glas ostvari dominacija u Bosni i Hercegovini. Šta je drugo bio razlog rata 90-ih i kad je riječ o Jugoslaviji, dakle, i kad je riječ o samoj Bosni i Hercegovini, nego upravo to. Djelovanje većinskog naroda da uspostavi sistem jedan čovjek, jedan glas i da na taj način u stvari ostvari dominaciju u zemlji. Tako smo definisali rat 90-ih i razloge raspada Jugoslavije. Ali kada dođemo do Bosne i Hercegovine, onda bismo mi to malo drugačije tumačili. 31 godinu poslije, svi neuređeni odnosi, svi problemi, manjak komunikacije, uprkos etničkom čišćenju i premještanju stanovništva. Stanovništvo se prilično premjestilo, dakle već se sada vidi gdje su se koncentrisali Srbi, gdje Hrvati, gdje Bošnjaci. Onaj bošnjački dio, iako najmanji, dakle, iako predstavlja manje od frtalja Bosne i Hercegovine, je i etnički i vjerski najhomogeniji prostor u cijeloj Europi. Zamislite, dakle, da sa tog prostora, koji je apsolutno homogen, koji ne trpi blizinu Srba i Hrvata, dakle, ni na koji način, i gdje i nema Srba i Hrvata, dakle, gdje nedostaje oko 450.000 Srba. Dakle, gdje nedostaje 150.000 Hrvata. Zamislite da sa tog prostora idu upravo ta vrsta priče, ta vrsta navodnih građanskih ideja ili ciljeva da Bosna i Hercegovina bude građanska, a ne tronacionalna država. Zamislite da to radi neko ko slavi Zamno bih, kaže, Zamno bih u temeljima državnosti. Onaj Zamno bih koji je definisao Bosnu i Hercegovinu kao ni srpsku, ni hrvatsku, ni muslimansku, nego i srpsku, i hrvatsku, i muslimansku. Nije govorio o građanima. Nema tu građana u arhitekturi ove zemlje, ali to uopšte ne onemogućava ove snage koje žive na etnički i vjerski najhomogenijem prostoru u Europi, najradikalnijem prostoru u Europi, najneustavnijem prostoru na kome djeluju stotine nekakvih naselja izvan ustavnog, političkog i pravnog sistema, u stvari funkcionišu kao i djeluju kao funkcionalni izraz globalnog terorizma. I mi to gledamo. Dakle, slušamo priče o građanskoj ideji i gledamo način na koji se ovdje programi iz radikalnih islamskih zemalja, iz nekih teokratskih država ili državica, na kojem se i obrazovni program, i vjersko učenje, i sve drugo, kultura, identitet pokušavaju aplicirati, dakle, što efikasnije, što brže. Dakle, bosanski muslimani su ugroženi upravo agresivnošću tih nametnutih rješenja koji dolaze iz polja, bez obzira da li dolazili iz Saudijske Arabije ili dolazili iz Islamske Republike Iran ili dolazili iz Turske. Uvijek su to ideje i način organizacije društva povezane sa interpretacijom islama. A baviti se tim pitanjima interpretacije islama u ovakvoj Europi ne samo da je rizično, nego može biti, dakle, vrlo pogubno i prilično je glupo. Ali evo, priča o građanskoj ideologiji, dok u pozadini imate razne vrste interpretacija islama koji idu do granice politizacije, u kome se politički sistem u stvari gradi kroz ideju političkog islama i u kome muslimanska braća postaju glavni nosioci ideje i načina organizovanja društva. A nasljeđe Alije Izetbegovića upravo okrenuto saradnji sa muslimanskom braćom prema vehabijskom učenju i praksi, u stvari pravi jedan razoran komplot u glavama bosanskih muslimana koji oni nazivaju promjenom shvatanja. Dakle, i zato su i došli mnogi emisari. Dakle, 31 godinu
Bosna i Hercegovina izgleda tako. Ako pogledamo Ukrajinu, kako će taj istok Europe izgledati u narednih 31 godinu? Šta će se desiti u odnosima Rusije i Evropske unije? Kada će rukovodstvo u Moskvi shvatiti da na ovaj način podstiče stalno kretanje i pojedinih zemalja u svome okruženju, pribaltičkih, Poljske i zemalja Evropske unije u pravcu eskalacije? Dakle, to provociranje Rusije, koje jeste projekt koji dolazi iz Londona prevashodno, ali koji je prihvaćen i u Berlinu i u Parizu, to kretanje koje se sada prema Rusiji ponaša na način da je provocira na sukob, dok istovremeno najavljuje određene sukobe, zaustavljanje ruskih tankera, upravljanje dronovima sa područja ovih zemalja, djelovanje, dakle, sa područja ovih zemalja, ubacivanje specijalnih snaga u takozvanu ukrajinsku vojsku, ubacivanje jedinica, migranata, raznih vrsta, ljudi koji apsolutno popunjavaju ukrajinsku vojsku uprkos činjenici da te mobilizacijske aktivnosti u zemlji idu vrlo loše, da se stvaraju pobune i da sada se ukrajinska vojska isključivo popunjava s polja. I onda na sve to logistička podrška, otvoreno davanje novca, otvoreno davanje naoružanja i vojne opreme, otvoreno testiranje pojedinih vojnih sistema, davanje obavještajnih podataka, djelovanje satelita u niskoj orbiti, Starlinka i tako dalje, uprkos stavu nove američke administracije, koja je sada već prilično ostarila po ovom pitanju, jer 1.5 godinu je prošlo, a tu se malo toga promijenilo. Jedno je, dakle, retorika, jedino je retorika promijenjena, dakle, odnos na koji i taj način na koji se govori o ratu u Ukrajini je promijenjen. Možda zbog toga je Macron izjavio juče da bi predsjednik Trump dao ukrajinske teritorije Rusiji i završio taj rat tako. Dakle, ali da je Europa spriječila da se to da. I da zbog toga ova ukrajinska borba traje još uvijek. Dakle, dok istovremeno vidimo Hornet dronove koji dolaze iz Amerike, vidimo sisteme Patriot koji dolaze iz svih izvora, i američkih, i njemačkih, i poljskih, kogod ima u rezervi Patriot sisteme, oni u stvari služe odbrani Kijeva uglavnom, iako se sve više ukazuje potreba da se pojave u sistemu odbrane i Harkova i Dnjepropetrovska i da djelovanje aviobombi, FAB bombi koji se ispaljuju sa Suhoja 34 u stvari postaje problem za ove gradove jer nemaju čime da uspostave sistem odvraćanja za ovu avijaciju, dakle lovačko-bombardersku koja bi djelovala prema njima. Sada vidimo da ti avioni ispaljuju i po 5 FAB raketa, dakle 500. Vidjeli smo ispaljivanje i raketa 1000, dakle 1000 kg, bojevom glavom od 1000 kg i vidjeli smo da to sada izaziva probleme jer ako ste sve Patriot sisteme koncentrisali samo oko odbrane Kijeva, onda sada imate jednu veliku šupljinu u odbrani. Mogli smo također primijetiti da se pitanje eksplozije poslije udara FAB bombi promijenilo i da sada udarni talas, specifičan udarni talas ili polje, udarno polje, bez obzira da li ono podrazumijevalo udare takozvane vazdušne blasti ili kakve druge, ali mi te udare sada vidimo. Vidimo dakle da je riječ o razornijem eksplozivu koji do sada nije korišten. Šta je njemu dodano i na koji način ova eksplozija sada izaziva te udarne talase koji također su rušilački u neposrednom okruženju i na koji način su eksplozije postale razornije za
u oku posmatrača, dakle koji to gleda, to je sada pitanje šta je to i koje vrste unapređenja sada Rusija koristi kad je riječ o tim FAB bombama, nekada klizećim bombama kojima su dodana krilca i koje sada, dakle, i u varijanti bojeve glave od 500 kg, 1000 i 1500, pa čak i do 3000, dakle, lete na ova područja. Ono pitanje koje je postavljeno u Ruskoj dumi prije 2-3 dana jeste pitanje koje se svakom logično analitičar koji želi logično da posmatra ratni proces, dakle, želi da analizira, da razumije ovaj rat, da razumije zaraćene strane, da razumije njihovu strategiju, dakle, i način na koji oni vode i usmjeravaju svoje operacije. Dakle, ono pitanje koje stalno postavlja jeste zašto logistički putevi nikada nisu presječeni? Zašto se u stvari na logistiku djeluje tek na licu mjesta, na frontu? Zašto se ne uništavaju mostovi, tuneli? Zašto mostovi na Dnjepru postoji još uvijek? Dakle, i oni kod Dnjepropetrovska, i oni oko Kijeva, i desetine mostova koji služe u stvari za logističko snabdijevanje ovih oružanih snaga koji nisu samo ukrajinske, dakle, ali predstavljaju dio tog ukrajinskog fronta. Dakle, ako je njihovo snabdijevanje isključivo oslonjeno na to i zavisi od toga. Ako ne možete doći preko zapadne Ukrajine, ako ne možete doći preko Poljske, Rumunije, ako ne možete doći preko Laova, ako ne možete doći osim mostovima preko Dnjepra i snabdjeti jedince koji drže liniju fronta dugo preko 1000 km. Zašto onda ti mostovi postoje? Kakav je to cilj? Ko tu koga zavarava da je cilj uzeti cijelu Ukrajinu, pa ako se sruše mostovi, nećemo moći preći na drugu obalu Dnjepra? To su besmislice. Dakle, to nema vojnog opravdanja i nije čudo da je to postavljeno u Ruskoj dumi. Dakle, istovremeno mogli smo vidjeti Zelenskog koji u svojim izjavama luta, dakle, ali ko bi to pratio? Današnja vijest, današnja izjava Zelenskog, dakle, o tome da će napasti Bjelorusiju, da se sa područja Bjelorusije upravlja dronovima koji napadaju Ukrajinu, da Bjelorusija služi kao logistički centar, kao energetski centar, kao nešto, kao država koja svojim energetskim potencijalima, rafinerijama i slično podržava rusku agresiju na Ukrajinu. To je tumačenje Zelenskog. I rekao je, napašćemo, imate 7 dana roka da to otklonite. Inače ćemo vas napasti. Zamislite kad jedna zemlja koja nema nuklearno oružje prijeti drugoj zemlji koja ima nuklearno oružje. Zamislite da je samo prije 10 dana Zelenski rekao da ruska vojska planira vojni upad u Ukrajinu iz Bjelorusije. I rekao je, mi vidimo, tamo se grupšu ruske snage i hoćete da napadnete Ukrajinu. A onda okreni priču. Neće Rusija iz Bjelorusije napasti Ukrajinu, nego će Ukrajina napasti Bjelorusiju ako Bjelorusija bude davala naftu Rusima i ako dronovi budu usmjeravani ili ako se njima bude upravljalo iz Bjelorusije. Dakle, sve to govori o neki razlog tog nezadovoljstva i verbalne eskalacije mora postojati, a to je stanje na frontu. Dakle, ako pogledate od Volčanska, ako pogledate od pravac tamo oko Časovog Jara, Pokrovska i Torecka, ako pogledamo razvoj situacije oko Druškovke, oko prilaza Slavjansku i Kramatorsku, od Kramatorska je sada tek se udaljeno 10 kilometara. Iako se na kraju vidi Konstantinovka koja je gotovo pala, koja je već 90% u ruskim rukama, to je veliki grad, dakle sa 80.000 stanovnika. Dakle, ako se vidi to stanje na frontu, dakle, pa vidi se i kretanja dole na Zaporoškom frontu, dakle, onda može se zaključiti da u stvari uprkos svim ovim
mehanizma podrške koji dolaze iz Evropske unije, dakle i u vidu novca, i u vidu logistike, u vidu političke podrške, u vidu medijskog, obavještajnog, propagandnog pritiska koji se pravi na javnost, širenja iluzija o tome da je Rusija na koljenima i da Ukrajina ima inicijativu. Dakle, da uprkos tome ipak na frontu sve ide drugačije. Dakle, onaj dio koji se zove front, onaj dio na kome se sukobile vojne snage NATO-a i ruske vojne snage, dakle, na tom dijelu fronta ruska vojska dobija bitku. Da, dobija i sporo. U odnosu na geopolitičke promjene koje se dešavaju u svijetu i koje se dešavaju oko same Rusije, u odnosu na strateški zadatak zemalja Evropske unije da se pripreme za rat sa Rusijom. Dakle, to napredovanje je sporo, taj rat može trajati još 10 godina. Na ovaj način, ako vi jedan dan uzmete jedno selo, drugi dan drugo selo i uzmete to područje koje je u stvari najnaseljenije i industrijski najpotentnije područje Ukrajine i koje je najbranjenije sa ogromnim utvrdama, betonskim, sa preprekama, sa koncentracijom vojne sile i tako dalje, a istovremeno sa zaleđem koje je potpuno nesmetano logistički podržava boravak te vojske na tom području. U stvari, kada bi ti putevi, logistički putevi, bili presjecani tamo na ulazu u Ukrajinu, kada bi bili presjecani na putevima kojima se kreću, prugama, zašto bi bile pruge funkcionalne, zašto bi aerodromi bili funkcionalni, zašto bi autoputevi bili funkcionalni u dubini Ukrajine ako se njima kreće logistička podrška za ovu vojsku na frontu. Zašto biste u stvari uporno čekali da ta logistika pređe Dnjepar, da dođe do ruku samih vojnika na frontu, pa ćete onda tada to uništavati? U toj strategiji, dakle, teško je vidjeti razumno ponašanje. Dakle, ali uprkos svemu, evo, da, vojna logika kaže, na liniji fronta dugoj 1000 km, mi potiskujemo ukrajinske snage svaki dan, svaki sat, svaki minut. Da, to je možda nedovoljno za nekoga ko trpi psihološko-političku štetu i ko trpi pritisak društva, šta se ovo dešava, da li je Rusija zaista super sila ako ona može zaglaviti u ovakvom ratu sa svojim susjedom. Dakle, ako se stvar tako posmatra, onda kako će se voditi rat, neizbježni rat protiv agresivne Njemačke, Francuske i Velike Britanije, koji ga planiraju, koji će ga sigurno povesti. Ako se taj rat pominje, dakle ta stara priča o drami u kojoj je u prvom činu pomenuta puška, koja mora do 3. čina opaliti, ta stara priča, ako se pominje taj rat, ako se pominje globalni sukob Evrope i Rusije, i ako se o njemu otvoreno govori, ako se za njega pripremaju evropske snage, neskriveno pripremaju, ako zbog toga održavaju ovaj ukrajinski rat, zašto bi ukrajinski rat bio značajan Berlinu, Parizu, Londonu i Varšavi? Zašto? Ako ne zato da dobiju vrijeme da se pripreme oni za svoj rat sa Rusijom. Zato održavaju ovaj rat, zato su projektovali u stvari način svoga ponašanja, finansijske i logističke podrške koju ta navodno ukrajinska vojska dobija. Da, u principu ni u Kijevu ni u Moskvi ne vole čuti takve priče, bez obzira kako se one usmjeravale, ali da je cijeli NATO pakt uključen. Dakle, u rat protiv Rusije to zaista sada ne priznaju samo zlonamjerni, oni koji ne žele prosto da vide. Vidi se da cijeli NATO pakt učestvuje, da čak i Sjedinjene Američke Države učestvuju još uvijek i to sa najznačajnijim potencijalima. Šta vi dajete oružje preko Bukurešta ili ga dajete preko Poljske, odnosno preko Varšave, ili ga dajete dole preko Berlina, Pariza, Londona ili bilo kako, dajete ga za ukrajinski front. Šta se promijenilo? Da, oni će vama platiti to što vi dajete. Hornete dronove, da, vi dajete još uvijek. Da, Starlink, obavještajni podaci, izviđanje prostora, da, to radi Amerika. Da li se
Da li se Sjedinjene Američke Države izvlačile iz ovog rata zbog potrebe da završe svoja pitanja oko Perzijskog zaliva, oko Bliskog istoka, oko puta prema jugoistočnoj Aziji? Da li je to bio razlog, dakle, da se Evropa pripremi, a da Sjedinjene Američke Države ipak ostanu sa potrebnim nivom podrške koji bi stvorio ovu vrstu debalansa? Jer debalans je u finansijskom smislu. Njega ne vide i ne priznaju sada drugi zlonamjerni ljudi, oni koji ne žele da se suoči. Dakle, ako jedna ekonomija od preko 19.000 milijardi juriša na jednu ekonomiju od 5.000 milijardi, onda je tu omjer 1:4 gotovo. Dakle, gotovo 1:4. Da nije kineske ekonomske podrške i da nije ekonomskih veza koje Rusija ima sa Indijom, sa zemljama BRICS-a, sa islamskim svijetom, situacija bi vjerovatno izgledala puno gore. Ali to ipak ostaje ekonomija sa bruto dohotkom, dakle, i paritetom kupovne moći od nekih 5.000 milijardi dolara, a ne veća, bez obzira na svu ovu vrstu podrške. 5.000 milijardi dolara očito je dovoljno za ovaj način ratovanja i ovaj kapacitet napretka. Da li je dovoljno za više? Da li u stvari, to jeste ključno pitanje koje građani Rusije sebi postavljaju i postavljaju ljudi u diplomatiji, da li u stvari mi možemo jače? Da li Rusija može jače i bolje od ovoga? Ovo nije bilo dovoljno. Dakle, u obračunu na svojim granicama, može li Rusija bolje i jače? Sjedinjene Američke Države su došle 10.000 km daleko od svoje kuće i napale zemlju koja ima blizu 100 miliona stanovnika. Dakle, rizikovali. I onog trenutka kada su primijetili da taj rat dolazi u ćorsokak, odmah su zakoračili u drugom pravcu. Mijenjamo model ponašanja, ne želimo se iscrpljivati ni ekonomski ni vojno, dakle želimo sklopiti taj privremeni mir, jer ugovori u stvari ne obavezuju. Jače nikada ugovor ne obavezuje ni na što. Ugovori su tu da bi u stvari promijenili situaciju i stvorili uslove za prilagođavanje novim prilikama i za određivanje novih taktika i novih strategija u tim novim uslovima. Ali strateški cilj je i dalje isti. Nisu Sjedinjene Američke Države promijenile i odustale od svoje namjere da neutrališu iransku vojnu moć i da izvrše smjenu rukovodstva u Teheranu. Da, ako to ne može ići ovako, ovim vojnim operacijama, može ići hibridnim operacijama, može ići nekim drugim akcijama kakve su isprobane na Balkanu, kakve su isprobane posle 1999. kada je potpisan Kumanovski sporazum i kada je donešena rezolucija 1244, kada su i Sjedinjene Američke Države, 19 NATO zemalja, shvatile da vojno ne mogu poraziti vojsku Savezne Republike Jugoslavije, da ona ima izuzetne vojne operativne sposobnosti, da čak brani zemlju na 5 strateških pravaca na kojima bi mogli uslijediti kopneni udar ili krenuti neke kopnene ofanzive, da su čak bili spremni za to. I da je u stvari Savezna Republika Jugoslavija mogla, vojska Savezne Republike Jugoslavije mogla podnijeti ovaj rat. Politika razmišlja i drugačije. Može li stanovništvo podnijeti teret ovog rata, kakve to izaziva političke štete i kako završiti taj rat. I zato je taj rat završen. Ali se nastavilo hibridnim operacijama. Došao nam je Srđa Popović mlađi, došle su ekipe Otpora, i za 2 godine su promijenile režim. Dakle, zemlju koju načnete ratom i u kojoj funkcionišu različite vizije napretka te zemlje ili perspektive razvoja te zemlje, lako je pokrenuti u jednom pravcu i zaoštriti taj sukob tih vizija. I u Iranu postoje različite vizije. Iran je čak u ustavno-pravnom smislu izgrađen kao dualistički projekt. Dakle, zemlja specifičnog dualizma od Arteša i Pazdarana, dakle u vojnom smislu. Dakle, imate regularnu vojsku koja je činila 4/5 oružane sile, Arteš,
sa svojom kopnenom vojskom, pomorskim snagama, avijacijom i tako dalje. Imate Pazdarene, revolucionarnu gardu. Imate na jednoj strani specijalne jedinice regularnih oružanih snaga, dakle i obavještajnu službu VEVAK, a na drugoj strani imate Al-Quds kao specijalnu jedinicu i obavještajnu strukturu koja djeluje pri revolucionarnoj gardi. Istovremeno cijeli politički sistem, ustavni poredak, da. Pogledate i vidite parlamentarizam, vidite predsjednički sistem, vidite postoji Mesud Pezeškijan, ali postoji i Mučtaba Hamnej. Dakle, da, na jednoj strani predsjednički sistem i parlamentarizam, na drugoj strani čuvari islamske revolucije. Sa ajatolahom na čelu, sa neograničenim ovlaštenjima. Dakle, ta vrsta nadmetanja je vidljiva. Ta vizija različita se vidjela i u ovom ratu, nekakvi disonantni tonovi. Povremeno su se probijali iz Irana, drugačije razmišlja Mesud Pezeškijan, drugačije razmišlja Mučtaba Hamnej, odnosno ljudi oko revolucionarne garde. Ta razmišljanja cirkulisala su među nama. Dakle, i zato Amerika imala snagu da kaže da, na vojnom planu više ne možemo postići ozbiljnije rezultate, zaustavljamo rat, idemo drugim sredstvima. Ali ta druga sredstva daleko bolje su pripremana i organizovana prije ovog rata, kada su ubacivani takozvani migranti iz Afganistana, Hazari i Tadžici, kada su obučeni vojnici pod komandom američkih snaga poslije djelovanja i u Afganistanu, dakle, gotovo 300.000 vojnika je bilo, dakle, kada je 200.000 odvedeno negdje. 100.000 je odvedeno prema Ukrajinskom frontu i tamo se nalazi, ali mi ne možemo demantovati obavještajnu službu i podatke koji kažu da tamo na Ukrajinskom frontu ratuje jedan beznačajan broj, onda nam kažu 20.000 vojnika. Iako sva logika govori da je 300.000 vojnika došlo s polja i da direktno učestvuje na razni načine, bilo da su iz NATO zemalja, bilo da su iz ovih zemalja iz kojih su Amerikanci povlačili svoje snage. Dakle, i Amerika je pokazala, dakle, u stvari, riješenost. Ako jedan rat ne ide kao instrument realizacije naših interesa, ako ne možemo na ovaj način, zaustavljamo, planiramo dalje, idemo na ovo strateško planiranje i nove strateške akcije. Za Rusiju, međutim, to nije rat kao za Ameriku. Amerika je u Iranu ratovala 10.000 km daleko od svoje kuće. Ona može u svakom momentu zaustaviti ratna dejstva i reći čekajte da vidimo šta ćemo dalje. Rusija, međutim, vodi rat na svojim granicama. Vodi rat za spašavanje ruskojezičnog stanovništva na tom području, koje je zainteresovano da bude oslobođeno od nacista ukrajinskih. Sada o ukrajinskom nacizmu govore i Poljaci. Onog momenta kada je Zelenski pojedine vojne formacije nazvao po ukrajinskim, autentičnim ukrajinskim nacistima. I kada se vidi da to ne smeta Njemcima, nego da to Njemci i podstiču. Jer je objašnjeno da to podiže borbeni moral. Šta to znači? Kakvi se to ljudi u Ukrajini u stvari bore protiv Rusije? Ima li tamo ruskih vojnika? Ili je sve ovo prosto onaj ukrajinski nacistički projekt koji je bio dugo pod tepihom i sada je izašao, dakle, i želi da dovrši posao koji nije uspio 40-ih prošlog vijeka završiti. I sada se Poljska buni i kaže ne možete tako, čak dolazi zahtjevi da se oduzmu priznanja koja je Zelenski dobio od poljskih državnika, rukovodilaca, političara i institucija. Dakle, kada se na ovaj način posmatra rat, šta Rusija može uraditi više i na koji način može promijeniti formu svoga vojnog djelovanja? Na koji način ona može uspostaviti sistem odvraćanja? Na koji način bi Rusija mogla poslati poruku? Je li to ona poruka o kojoj je govorio Karaganov, uporno insistirajući na nuklearnim udarima, na taktičkim nuklearnim udarima, dakle, koji bi se stalno ponavljao? Da, kada govorimo o Karaganovu, on je pisao
govore i bio savjetnik i kod Leonida Brežnjeva i kod Mihajla Gorbačova i kod Jeljcina i znamo kako je to savjetovanje prošlo i kojim je putem Rusija na kraju otišla. I sada ima on, iako je na čelu Međunarodnog vijeća za međunarodne odnose, dakle on ima ideju da treba uspostaviti sistem odvraćanja nuklearnim udarima po evropskim gradovima. Ali ključno pitanje nije da li je podsjećanje da Rusija ima nuklearno naoružanje dovoljno za eventualno odvraćanje ili se sa tim zakasnilo. Šta ako se zakasnilo? Šta ako je to trebalo uraditi 2022. Šta ako je 2022. poslije neuspjele operacije zauzimanja Kijeva, poslije nekih prilično čudnih vojnih akcija u kojima učestvuje 150.000 vojnika, dok na drugoj strani ima vojsko od 1.000.000 vojnika i 700.000 vojnika sa ove strane Dnjepra. Dakle, da li je realno bilo očekivati da se može izvršiti taj zadatak? Kako ste 2014. pustili 8 godina da se razvija taj vojni monstrum? Upravo kao nekakav Frankenstein zapadnog modela ratovanja, nacističkog modela i krajiške, ukrajinske vojne doktrine. Dakle, ako je 8 godina, da li je Rusija zakasnila sa specijalnom vojnom operacijom? To govore u stvari svi stručnjaci u Rusiji. Zakasnilo se, trebalo je krenuti odmah i tako dalje. A da li će sada zakasniti sa nuklearnim udarima i proizvesti samo gore posljedice? Dakle, to je pitanje za ruske strategije. Vjerovatno u vojsci razmišljaju zašto mijenjati strategiju koja donosi dobit na frontu. Ta dobit nama se čini malom. Šta je jedno selo, 2 sela? Šta bi to značilo? Ali iz ugla vojne strategije, to stalno pomjeranje, dakle, fronta prema Dnjepru, je strateško kretanje u pravom pravcu. Dakle, kako onda da promijenite tu politiku ratovanja na frontu? Ili prosto u svemu ovome nedostaje mehanizam odvraćanja. Kako uspostaviti odvraćanje? Evo, Orešnik nije uplašio ni Evropu, ni Ukrajinu, ni Poljsku, nikoga. Dakle, evo sve ti kinžali koji su u početku bili dramatično važni, dakle, evo Cirkoni, evo Oniksa, evo raznih vrsta raketa, evo Burevesnika, evo svega što se radi u pozadini od Sarmata, dakle, do raznih drugih strateških nuklearnih projektila. Dakle, ali to ne doprinosi sistemu odvraćanja. Ukrajina se ponaša jednako drsko, gađa Moskvu, zapadni svijet, Evropa se ponaša jednako drsko. Rusiju provociraju beznačajni vojno-politički miševi. Kako promijeniti tu paradigmu? Dakle, Rusiju napadaju na morima. Neke sankcije koje su uvele nelegalne institucije. Zapadni svijet je uveo sankcije. Nisu Ujedinjene nacije uvele sankcije. Ali oni provode pirateriju na otvorenim morima, provode pirateriju u svojim vodama, napadaju ruske brodove, zaposjedaju ih, oduzimaju naftu. Sve što je povezano. Kaže mornarica u sjeni. Šta je ruski odgovor? Dakle, ako je on zakasnio na Majdan 2014. na svrgavanje Janukovića, ako je on zakasnio na pokušaje rušenja Kerčkog mosta, likvidacije i ubistva ruskih generala Kirilova, ubijete glavnog čovjeka zaduženog za biološki rat pri generalštabu Rusije. Onoga koji vam je ukazao šta se dešava u Ukrajini i čemu služe sve te američke laboratorije. Dakle, sada to čujemo iz američkih izvora. Dakle, ili kada se ubije Darija Dugina, ili kad se ubiju prvaci u Donbasu, novinari. Dakle, šta je odgovor bio? Sjeća li se neko odgovora? Šta je odgovor na rušenje Sjevernog toka? Na taj jedinstveni teroristički napad? Šta je odgovor na Crocus City Hall? Na taj teroristički napad u srcu Moskve. Dakle, šta su odgovori? Da li ih neko pamti? Zašto ih ne pamti? Pa zato što nisu bili značajni. Nama se govorilo o reciprocitetu, a u stvari to je podrazumijevalo da malo više raketa poleti po Ukrajini i da malo više dronova poleti, da se malo veća šteta izazove i koja će se posle 3 dana zaboraviti potpuno. Jer front ide dalje. Rat se kreće.
drugom pravcu. Ne kreće se on samo oko onih sela koja su zauzeta, on se kreće i u pravcu globalnog rata, za njega se pripremaju u Europi i zato im treba ovakvo ponašanje i Ukrajine i ovakvo ponašanje Rusije. Dakle, ključno pitanje jeste kada će Rusija presjeći ovu situaciju. A da će je presjeći, ja nemam sumnje. Dakle, ne sumnjam da će Rusija poduzeti određene, odlučujuće korake koji će nas iznenaditi. Hoće li oni biti dovoljni i hoće li biti zakašnjeli, to je jedino pitanje. Dakle, kakve će oni efekte proizvesti? Da li će ostvariti taj efekt koji mi očekujemo, a to je deeskalacija ili završetak rata u Ukrajini? Kako će se ponašati zemlje? Kako će se Amerika ponašati tada kada se stvar između Europe i Rusije eskalira, a nužno će se eskalirati? Šta će uraditi Amerika kada ruska vojska uđe u Estoniju? Dakle, šta? Šta će se desiti tada? Kada se pokuša ući ponovo u Kijev? Šta će se desiti tada kada se večeras ili sutradan desi novo razaranje Kijeva, Lavova i tako dalje i kada još snažnije se udari ili kada u pozadini toga se pripreme i neke druge operacije? Da li će se postići efekti, najavljeni efekti tih operacija? Da li je to zakasnilo? Dakle, na koji način voditi rat? Da li Rusija sada u strateškom smislu može konačno uhvatiti korak sa Zapadom? U ovom ratu na svojim granicama u Ukrajini. Dakle, Ukrajina nije 10.000 kilometara daleko od Rusije, Ukrajina nije Iran za Ameriku ili Bliski istok ili Liban ili bilo šta drugo. Ukrajina je na granici, Ukrajina je pitanje strateškog opstanka Rusije. Dakle, neke spore političke odluke, neke nekredibilne neke odluke koje ne dovode do rješenja, a koje troše ogromnu ukrajinsku i rusku energiju, biološki potencijal, koji izazivaju ogromne ekonomske štete, koje će se sumirati kada se rat završi. Dakle, i sve to, da li se moglo spriječiti adekvatnim djelovanjem? Da li je ovo bilo adekvatno djelovanje? Da li je nužno dovelo do ove pozicije u kojoj smo sada? Da Ukrajina može da gađa Moskvu dalekodometnim dronom. Šta će se desiti kada na kraju Evropa odluči, posle ovog javnog priznanja, mi smo strana u sukobu, mi smo sa Ukrajinom protiv Rusije? Šta će se desiti kada dođu Taurus, kada dođu rakete na ukrajinsko tlo koje će biti iskorištene za strateške udare po Moskvi? Da li se razmišlja o tome? Šta je u stvari cijena tih pregovora koji se odvijaju u pozadini, iza kojih stoje neki bogati ljudi na zapadu i bogati ljudi u Rusiji, u kojima se posreduje sa Romanom Abramovićem, u kojima se taj nekakvi lobiji na dvije strane dogovaraju da li da se ruše pojedine fabrike, da se ne diraju, jer one pripadaju jednom konzorcijumu, jednoj korporaciji, nekom uticajnom čovjeku, pa da se tu onda neki dogovori napravi. Kada ovaj rat ide u nepovoljnom pravcu, da li vrijede više ti kompromisi? Čemu služe ti kompromisi? Da biste imali rat od 4,5 godine na svojoj granici. Dakle, da, ovakvi pristupi izazivaju nezadovoljstvo i kod ruske strane, izazivaju i kod onih proukrajinskih navijača. Dakle, jer oni kažu, vi ste izabrali stranu, stali ste na rusku stranu. Ja sam siguran, Rusija je na pravoj strani istorije. Ali sam isto tako siguran da može da uradi puno više da se ovaj rat završi. Da može da uradi puno više na planu sistema odvraćanja i da je dužna to uraditi. Rukovodstvo koje ne vidi da je dužno to uraditi, u stvari zavlači zemlju vrijeme u kome će, kada se primjenu te mjere, biti kasno za njih. One neće proizvesti odgovarajući efekat. Zato je vrijeme da Rusija pokaže sebe kao supersilu, da završi ovaj rat, da pokaže da može da vodi rat na drugačiji način, da ovaj način vođenja rata na tlu Ukrajine u stvari je nešto što iscrpljuje resurse i Ukrajine i Rusije, ali da u pozadini, dakle,
Evropska unija se ne iscrpljuje. Ona radi taj američki model štampanja novčanica, falsifikovanja bruto dohotka, priče o bruto dohotku. Vi imate razne obračunske sisteme koje Evropa primjenjuje, koje Zapad primjenjuje kada definiše vrijednost, dakle, i visinu svoga bruto dohotka. Pa vi onda vidite da i neki avion koji proizvede Amerika i ugradi ga direktno u svoj bruto dohodak, ali ne jedan avion, nego 100 proizvedenih aviona, da su oni u principu 30 puta skuplji od aviona koji u svom obračunskom sistemu uvodi Rusija. Da je nafta 4 puta skuplja. Kada se proizvede određena količina naftnih derivata ili nečega, Amerikanci oprihoduju svoj bruto dohodak, Evropa to isto radi i u odnosu na vrijednosti koje oni procjenjuju. Kada bi Rusija primijenila zapadni obračunske sisteme i vrijednosti robe, kapitala i svega onog što proizvodi u jednoj godini, kao što bi trebalo da predstavlja njen bruto dohodak, mi bismo imali potpuno drugačije omjere. Ne bi Njemačka i Rusija bile gotovo identične ekonomije, jer nisu identične ekonomije. Jer stvorena vrijednost u Rusiji je 5 puta veća od stvorene vrijednosti u Njemačkoj. Ali prednost evropske ekonomije jeste ona koja je u našoj narodnoj tradiciji bila poznata kao 2 loša uviše Miloša. Ovdje ima 20 loših koji se udružilo protiv Rusije. Zato ja i mislim da je Rusija na pravoj strani istorije, da NATO nju ugrožava, da ju je ugrožavao sve vrijeme, da je doveo do raspada i Varšavskog pakta i Sovjetskog saveza i da to nije bio konačan cilj, nego da se i Rusija fragmentira, da se razbije, da se zbog toga djelovalo na njenim granicama, da su zbog toga vršeni udari na susjedne zemlje, da su hibridne operacije provođene, dakle, i u Gruziji, i u Moldaviji, u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, da su praktično sukobljavani potencijali nekakvih minornih pribaltičkih republika sa Rusijom, da su provocirani i Rusi, i ruski narod, i ruska država. Sve vrijeme i da je NATO gomilao svoju infrastrukturu u Ukrajini i to sada ne treba dokazivati. Dakle, vidi se da NATO učestvuje u svem tome, da Evropska unija učestvuje u svem tome i vidi se da to više niko ne krije. Da li je Rusija pogriješila što je pokrenula specijalnu vojnu operaciju? Nije. Pogriješila je što je zakasnila. Pogriješila je što je neadekvatno i pokrenula. Što nije jasnije, dakle, iskoristila vlastitu udarnu moć koju je imala. I tu grešku, evo, ponavlja, dakle, konstantno. Dakle, upravo zato jedna izjava koja je došla iz krugova i ruske diplomatije, da će Rusija morati uraditi nešto što nije planirala, nešto što nije željela, dakle, ali da rat ide u tom pravcu, da su stvari nepovoljne, to sada vidi i da stavljati sol na ranu uopšte nije prijatno. Dakle, kada to radi neko koji je više, tokom zadnje 3-4 godine više puta boravio u Rusiji, upoznao, dakle, i mnoge ljude, i mnoge zvančnike, mnoge intelektualce, predavao na fakultetima u Rusiji, vidio način na koji Rusija razmišlja o tom ratu. Rat u Ukrajini za ruski narod, za rusku politiku je neželjeni rat. Oni ga vode, a sami sebe preispituju svake sekunde. Pa što ovo radimo? Jel nam ovo treba? Kako da ovo bude manje? Kako da bude kontrolisano? Kako je moguće ovo? Oni sebi sve vrijeme postavljaju pitanje u uslovima kada je jasno da je Ukrajina platforma sa koje Zapad juriša na temelje, na integritet i teritorijalni i svaki drugi ruske države. Dakle, Ukrajina je metodološki postulat razaranja Rusije, uništenja Rusije. Jedna rečenica koju je predsjednik Putin rekao prije par godina, dakle prije 3 godine, u stvari meni je govorila da stvari mogu ići puno ozbiljnije. On je tada rekao, ako neko misli da ćemo dozvoliti da se sljedeći svjetski rat vodi na teritoriji Rusije, taj se vara. I dodao je, dakle, svijet u kome nema ove Rusije, ovakve Rusije nas ne zanima i uopšte nas ne zanimaju posljedice.
bila je to takva poruka koja je mogla predstavljati sistem odvraćanja. Onda kada se te poruke zaborave u zapadnom svijetu, evo vidimo kuda to ide i u kom pravcu ide. Ovakve poruke, snažne, jake, trebaju pratiti i jake akcije, i vojne i diplomatske i na drugim mjestima, ne samo na ukrajinskom frontu. Zašto Rusija nije taj ukrajinski front preselila tamo gdje joj je odgovaralo i gdje je imala moć da to uradi? U Indijski okean. Zašto nije na Arktik? Zašto nije tamo gdje je mogla da udari zapadne interese snažnije i zašto ih nije udarila? I kada će ih udariti? Jer morat će. Dakle, u tom smislu moja pozicija je prilično jasna. Dakle, ja u potpunosti vidim da ovaj način provociranja Rusije u stvari tjera Rusiju da pređe taj prag, dakle, koji je sebi zacrtala i da sada se rusko rukovodstvo suočava s tim da moraju djelovati drugačije i snažnije. Te reakcije možda će nas iznenaditi. Možda ćemo na kraju, poslije 3 dana, zaključiti da je i to bilo samo neadekvatno djelovanje, zakašnjelo djelovanje i da nije postiglo onaj cilj i da nas još više približava nekakvom konačnom globalnom sukobu na tlu Europe. Taj sukob sigurno se neće voditi na ovaj način na koji se vodi u samoj Ukrajini. Taj sukob neće izgledati ovako. On će podrazumijevati korištenje mnogo čega što nije ni viđeno ni primijenjeno u ovom sukobu. Vidimo mi korištenje, dakle, Suhoja 57, tenkova, armata, da uopšte nema u ovom ratu. Vidimo mi da u ovom ratu ruska mornarica ne djeluje nigdje. Vidimo mi u ovom ratu da Krim nije obezbijedio Rusiji stratešku prednost, nego da je Krim pretvoren u metu. Kako se desilo da vojna strategija od Krima napravi metu za ukrajinsko djelovanje, a ne da ga strateški iskoristi, dakle, na način da se brani cijela Rusija? To je ključno pitanje promašaja u nekakvim strateškim opredjeljenjima. Ne može crnomorska flota otići u mišju rupu i nestati sa scene. Ne može Krim biti meta, a ne strateška prednost i centar dominacije na Crnom moru. Dakle, šta treba uraditi da se Krimu vrati taj značaj? Krimski ratovi su vođeni zbog toga, zbog značaja Krima. Ali sada, koji je značaj Krima sada? Ako se Sevastopolj, ako se Simferopolj, ako se svi ti gradovi samo bombarduju, a sa Krima vi nemate adekvatno djelovanje, nikakvo koje bi potvrdilo strateški značaj Krima. Dakle, jasno je da se u vojnoj strategiji nešto mora promijeniti i da kancelarijsko vođenje rata mora prestati. Rat je strašna stvar, upravo zato što je strašna stvar mora se završiti. Ili uspostavom mira, ili snažnijim djelovanjem koje bi bilo najvažniji sistem odvraćanja i u kome bi svi shvatili da nije trebalo poigravati se sa Rusijom i da je to bilo pogrešno.